ubundi uje nzamuka. Okay, nukuvuga ngo rero tukaba tugiye gukurikirana match kuri Ngabiro TV show. Ibisanzwe rero Onyereza kuruza kumbuga nkoranyambaga. hagiye kubanzamo abakobwa live umurikirane ukurikirana n'abakinnyi bagiye batandukanye. Turi hano ku kibuga ni ihuriro ry'abakatolike urubyiruko rwishyuza hamwe kugira ngo rukomeze rugende neza. Ibi ntibibaho iyi kabari derby tujya gukurikirana hano ku kibuga stadium. Abakobwa batambuka neza cyane. Umukobwa uri kubona hariya wambaye isengeri nimero 15 yakinnye igikombe cy'isi cy'abadamu ndetse n'abandi batandukanye. Iyi match ntibaho. Ibi bintu mana yanjye turabanza reka mbanze nkwe ku mazi. Nkuko muri kubona rero twari tugiye kumarakara 11 sakara ya kabiri ikaba igiye gucakirana n'ekipe ya Mvumba. Christus Rochis ikaba igiye gucakirana n'ikipe Vido Zanje. Nimena Vido Zanje simbizi neza cyane ibintu by'ibifaransa biba bingora, tuba tuzi ibintu by'icyongereza. Ibintu by'ibifaransa biba bingora cyane. Nibyo mbabwira ngo hano harimo abakobwa bamwe bakiniye mu Busuwisi mu ikipe z'abadamu zikomeye cyane hara mu mugabane w'Uburayi para hano muri Afurika. Ibi bintu birakomeye. Icyo usabwa nta kintu ukora subscribe kuri Ngabiro TV show kugira ngo ukomeze ubona ibintu bitandukanye. Iyi match ntibaho. Iyi match ni umuriro. Abakobwa babwambariye bambaye nk'ibwami, bambaye udukabutura twiza ku masogisi meza. Reka tubaze umwe muri bagenzi bacu cyangwa se bamwe mu bafana batubwira uko iyi match bari kuyibona. Sinkubeshye iyi match ndi kuyibona. Aba bakobwa babyambariye bameze neza nta kibazo. Impuhwe za Yezu Kristo zabatashyemo baba bihurije hamwe kugira batera akamace. Nuko muri kubyumva uyu muntu avuga nk'umupadiri. Nukuri ibi bintu birakomeye. Reka tubaze undi mufana. Njya sinkubeshye wa munyamakuru we. Iyi match yansekeje gusa abakobwa babwambariye. Urabona ko Mvumba ndi umufana wa Mvumba, ndabishimangira ndanabyemera. Gusa iyi match turaza kuyitsinda. Nibyo ibintu birakomeye.